Masondo uthi hulumende ukhasatekile ngalokwanza kwetikweledi labukene nato. Utsinya lohulumende utimisele ngekulwisana nekusetshenziswa kabi kwetimali kumisebenzi yesive kanti angeke atibophelele kusebenziseni imali njalo ekubeni kungena imali lencane. Our orientation is that let's unlock the potential of this economy, because if we do so, we'll be able to create jobs, we'll be able to set better conditions for us to generate revenue. Lamanye amalunga ephalamende afune kwathi ukuthi kungani kungakangedwa imali yekwelekelela Eskom. What the government has done is, of course, provided Eskom with equity support a few years ago of 230 billion, which is disbursed over a 10-year period. Lelitiko litsi alibi ingcenye yetinkhulumiswano letitsinza imiholo. Kusitetimende seluphakelo timali sasekhatsi kwemnyaka kugcizelelwe kutsi gesi, tekutfutsa, emanti, tekuvakasha, tekuchumana kanye netinsita-ncanti kubaluleke kakhulu ekufukuleni umnotfo.